Kaba Lincoln, ay ko blay sa press, kibaya don lang matakan pagni. Nakaliang kajongi iwan nakaliang kam nagalaya parent associations for the disabled. Ban kendo yang ini madam DGP. Tiga kajinga kendo jongi i kalang halor ki cases ki pagi ki kendo ki disabled ba pulit kilang ba siyam ki kan. Tiga kaba ngi akran nang ne jay kadai kawai ka social security bat kawai pat ka traffic security. Kita kini artulay kibangi ni kamya stress bhabat but kabalay ng tabade kabangi akran kalong bamenta ka training jong police kadang yai haman lagi district jong ka police training tingi ogi ibalay pipendrung yang ka subject on disability to police nang bagi police kan suto how to handle and how to understand and to aware people with disability, especially with mental retarded people and the impairment, those who have no sound, hearing or speech problem. Many police also they are not aware about these things. So that's what the failure arise. So for that reason, kadai ka kawai lagi te ila menjuri ni kata, but iong ba training menta kaya cekmat, iong kilong ready ni ang banwan ban I subject ban I jingkrian. Si kenta haman lagi di jaka iong yes ni kuloy iong okay by next week ngan penkre. Train kata kadai ka ba ni suto na ram isim no te ya karai kalau ngingit ang trua kadba ila pedik kata kadai ka suto na ngi ba ni rungi dan kam ken ni kadai namar nila syam ha ka jing trikam jungi kum di NGO so bi dai but kini ka ki cases ma par repair ni ma tang ki sok tham so bang tingin yo te chano ngin late but dagi late ba kana recognition ni yo kata kadi ka ba penlong yang iba ni do no ni kalalong nang anna susu andre habang ipet mentang ni kan bah uba anna u kam tep ban yo ba kleman di kini kata te iru ya hap hai kata yo kadai kata ka ba iru isu tenat ya te kumui sebdimut kem sutu ya kadai kalau ba ya hadu kata kata kadang penting ya kadang pada ida slow pada insimki kan ya kadang kekam kadang kau ke kies kepala jaha po bernihat kat pramer kementar akan dap sis yang kat nyutrik September bagawai ke kena kebadang kat kendai seniam kerta mental retarded kapila kasyam tentu kan kapoi sesurak ayo an accident te accident maka baka cross kali kan accident u driver ba ikata ngingim tep ngibdan imla ban ai kana ni haba utahi u driver u yalam ya ka sabo kana te lai i taga jipen sal te ki pulut ke yalam no ka sabo PHC sabor ni tenang si ong ngingim la kana ka ade ka mejon ki pulut nang tu kira ka sabo hati kamjan sabo hati te hadin ni ki khot yang ni mi nang na silong na ba sanggupta ni ala kenai bagi lapoi sesir di orang ayam. Te ada yang kata lagi orang yang haple yang postmortem. Te ni up dia kata postmortem rekilong lahir. kumyo jitip kumyo. Hado mentaru mentas katnyo tarik September arkusau kandap sisna boleh kena. Report kami yo. Kasakut na polis. Ting nilalet. Setiap cungkang nilalet polis dapat. Sa polis bernihat ni dia dulu kata kam pulit gidai mengiban le yang pulit kesomangi dia pipim dai ban kumta ini rungi haban snap no abau pulit ula simki yang kata kam ini rungi snap no la abdi bener tigi bahaya ki la limi hadian lai bener dia kata ka jing jiang pada jing pos macam kata ka balong kumno ngintip balong untuk mestasis nem at least tangi report ibangin sutnat ka family ka yang kasiam kan sutnat kata kan and she take up the matter yang within 2-3 days I'll let you know. She said. Ini lah kang bak tadi ke balik ke kang. Baru kan tengah demo phimo kunta mo kita ni kita ni hang no ru om tahu kulit buat ada government ini buat hopai baru kejing bakal ka don keren he keren kraw ni tamba kahok te kahok kahok kejing sisa ngimla ban like ada ngimla ban buri kejing sisa kada kejing sisa ngimla ban buri kan no sen rei ya kahok la jong bat kejing sisa nginum la bora wan khan